Екі жас бас қосты құраби, ұл өсті қыз өсті құдамыз, 1000 жылдық болайық мына біз. Құда болсаң шыда, құдағи супер мына би. Құда болсаң шыда, құдағи супер мына би. Қашық бастады жаң өмір, тойында билейік қане бір. Шаршама құдалар шаршама, және бір билейік және бір. Құда болсаң шыда, құдағи супер мына би. Құда болсаң шыда, құдағи супер мына би. Бауырды асадық, кит киіп кәдені жасадық. Құда боп төспенен қағыстық, бір алла қосты да табыстық. Құда болсаң шыда, құдағи супер мына би. 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 Şekerler kalmış, toydum seni olsun, bilemi karsalayın. Ben şahsı konak bilip bilettiğim bilimi karsalayın. Kolay arkadaşlar, hoş geldiniz. Konalar babamız kaydıraya, konaların bileti çaylasından son. Ben sarılanla dikinin patalarını saz faydalayın kudalar.
Kudaylarımız sağlamlarımız, iletişim kısmında işinlerimiz kere sağlık kudaylar şaşırtmamaya, üzerinde kapattı organmış olmazsa şayasınızlar. Kudayların kalması koyduğun kudayların şayasından son dasarkanға деген batalarınızı kasarınızı barıp alatın bolamız. Kudayların şayasını sayın. Şayasını sayın. Nasıl koyduğun? Assalamualaikum. Kudaylar, hoş geldiniz. Gölge çıkanlar sıklı olsun. Bundan kalamesi ilk şahsımız şahsımın ilmine baktı olsun deyip bir olsun koysanız da kudaylık bastayın. Gölge çıkanlar sıklı olsun. Biz Müslüman kavmin batamen basaydıran halkımız. Barık жағдайда, barık dәстүрді. Сондықтан да ең алдымен kudaylarның өлкеніне микрофон берейік. Ақ батасы берсін, сосын біздің шаңырақтың өлкендерге беретін боламыз. Kudaylarның өлкені кім екен? Ceyhan'ın babasının beşiği doydu, zeytan farklı olsun, hizmetin gübeşin, arışıkça gübeşlerin olsun, anlayışını köyranışı tutacak olsun. Eliniz sağ olsun. Aslı esimin tatlıliği o. Elimizde şanlarlı ülkeleri olan ağalarımıza bezik, Dasarkan'ın kulağını taşıp versin. Öyle toyuqlı olsun. Asmanımız açıp zamanımız tınış bozuk kulağımıza. Bravo, kulağlar. Kelgen ayaklarımıza götürsün. Kulaklarımız kutlu olsun. Ekraklarımız var. Raslarım akıtlı olsun. Şanlarlık köylesin. Kulağımıza. Bazı vaktler yaşlık olup kulağımıza köylesin ederiz. Amin. İnşallah ayaklarınız kesin. Gelişimde kısmeti ağlar çekilir. Kudalarımız şayyanlar, has havalarlar, şamalı vaktan son kudalarımız varsanız kudalar karada hoş geldinizdir. Şöyle gitti bulayım. Şengelerimiz şamda kudalarına деген, kudaylarına деген ыстық var. Köpçülük kudalıkta tanıştırılıp
sağ təsvirlərimiz görək, deyin alымен Xudalarымен tanısak, sosun bizim Şangıraqdın yer əzamatlarымен tanısanız, əlbəqlərin Xudalarымен, Xudaşalarымен tanısak olamız. Sonuqdan ama kararlarımızda bağlılığını bileyden tanıyalım, Xudalı sözü verik, müqarrını verik, özellikle sayılımızdan kelgen şartda şekşatlı bizim Şangıraqdan tanısasın. Kim görünüz? Oraya hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Bugungi mas'ulimiz sinimiz bolasini uylar to'yi, haqiqatda baxtli bo'lsin. Qo'shnilarga bo'lsa qarshi. Endi biz ta'sirsan ko'ramiz. Nayman elimiz arabalasi Nayman. Sergelar jahat bo'ladi. Jahat rayonimiz. Alloh o'zim adım Adha. Men ağamız var edi olsa, bu aldım. Kelmey aldım. Men Adha. Keygine dalarım, rapid bel kuramız. Bel kuramız, rapid. Bir qo'l so'q qo'yaq, Xudoga kelin qutlu bo'lsin. To'yga chiqqaningiz qutlu bo'lsin. Keyin bu yerda tag'amiz Absada Nayman Bespolar. Keyin bu yerda inimiz Abdurahmon bersa, o'zini tug'animiz. Ya'miz buni o'rtog'i Atqabil deb qarab olmayman. Keyin arra ajasi va o'z o'g'illarimiz Adı Baxtiyor tashlaymiz. Tamam, Kevyaga kuyovimiz Pulan. Sadaq. Arjaga o'zimiz Xudo, bel Xudomiz. Arjaga Ergashda. Arjaga ittifoqdan tag'alari kerak. Alo, Xudo bola. Avaz. Qaynisi. Terviyatda o'zida tanıştırırdı. Ne kadar Xudobola tanıştıraman? Evet, tanıştırırdı. Aynen, rahmet diyoruz. İhlas vakti olsun. Yedinci bölümde o Xudobola kim tanıştırar? Önemli gelin to'yuna baxt tilayman. En yetkimsin yettirga yetversin. Mening atim Botir, sening ag'asim. Katta ko'pkari. Safarali. Tag'am, Aybala tag'am. Qaysula tag'am. Ko'kam, Qadir ko'kam. Qadir. Sabr ekan, sabr. Men bo'lim Aybek. Ish sho'pirimiz. Men bo'ldi. Tamasha, bir qo'l so'q qo'yib, muhtamsizlar bo'lib, amonatlar, qurollar, dinimiz sog' bo'lsin. Qo'l Assalomu alaykum. Hurmatli janob qullar, hurmatli do'stlar, bo'lsin boshlig'ingizlar. Sizlarga ullar ekan, sizlarga qizlar ekan, yaxshisi baxtli bo'lsin. Shularni qizil ko'rib yurdi sizlarga nasib. Alloh bashar iymon bilan nasib etsin. Hurmatli qullar, biz saqlaymiz biz. Bo'lsin yerlarni eng nasib. Mana yerda nasibsiz sizga qullar bo'lsin. O'shalar sizdan qullar bunun atası, akesi bizim en şirketlerimiz burada. En büyük ağam aşırı. O şartlar Kazakistan'da şartlar ediyor. Ağam aşırı. O da ki yeni ağam, yeni ağamlar, rahmetli bir ağamlar var. Ve dört kişilerin adına bir tane bulanızın akesinin ağası olur. Beşisi Yelbay'da Sımaları akesi. Azı bu çalışmasında siz yok kolaborası. Rahmet başlarsa, yer ağayda bakması, yer bir adamın babası Tursunbay. Odan kendisi sen de biliyor musun? Şartlarda gördük, ağatın şartları. Odan bana ağabey kasıtlı kiyo bana, yerimde kiyo bana. Yani kopra suyuyla kullanacağınız, Ramazan kızı suyuyla kullanacağınız. Bana bir kullanımızın anası Ali Abdülhamid. 6 ay sırayla kullanır. Onun hayvanı kızı. Bunu arkada baktıklarımız oraya kurulur. Bir oltalık davetisi olur. Al uzaya davet. Davetisi var.
Oğulcanın ağzı, şimdi ağzını, olsun günler uyuklarınız, ben akayında. Bunu, yekiz ağamın kızı, yekiz ağamın kızı, Tursay Yılmaz, tavrını verir. Yakta, en yakın cengiz, Delber Çeşit. Bu çoğunları nasıl koşturmadı? O da Fatima diye çıktı bana geldi. Çarşıda muhtemelen kurlar. Fatima diye cengiz. Yakta kapılar. Bunu yılbaşı Kur'an'ımızın 600 lirayla gelirken kaynamasının kayın soktuğunu. Bu odak çıkmışlar. Nakaşlar. Yemizin nakaşları, kulağımızın nakaşları. Almakta gömdük olmakta. Azı bir kulağımız yerlerden kaynaması. Kısa seyir gördükler. Kulağımız bu. Atış. Güzel. Bizler yine kulağımız bu. Bunu anne şimdi kulağımızın Cengiz. Hepsini birleştirsin. Kendisini aşık var. Hepsini burada değil. Allah'ta gömüt olmakta. Adem olmasın. Bunu yerlerke kulağınızın kaynenizin. Kulağı olan. Bir yerde ben ağayında ödene çok. Bunu acayip parayım ağamızın. Dırdan gelin. Hop bahçeye gelin. Bu gelin soralım. Canımız. Neden ağabeyler? Emir ağay. Sayaklar gelin. Canımız kişi. Mansudunu tokusuna katsalsan çıktılar. Sayaklar. Bir pedagog olsun. Bu ne? Bu da. Bana kısa bu da hakkınızı. Hüseyin kulağınız burada. Baldar'ın kağası. Oldu mu? Hürmetli kapıdakiler. Bizde topraklardan bir nakıl sözü var. Ajar basılan, bazar basılan, topraklar aman olsun. Bayrağı basılan, boynan basılan, topraklar aman olsun. Topraklar kız vermeye yer çekin. Topraklar kız alman yer çekin. Yoluna tasmayın, bağına tasmayın. Topraklar aman olsun. Başınız bırakın. Deniz sağ olasın, aman olun sen. Tanrı'dan düşünün, aldık koysanızda kovan takalar. Deniz sağ olsun, aldık koyup tanrısı tohu yiyip oldu. Aldık koysanızda, aldız, kuzalar aldık olduğuna kesin faydalanıp kuraşlar, benim kulağına, benim tanrısayım. Kulağına yine arkadaşlar sayılarınızdan. Odan aldığımız katarlarımızı kelip oturdan, şolduz kulağına kime gelin, boy kutlayalım özünüş var. Alsakmaya, kelin kutum olsun, kolumuzun zaten kutum olsun. Ben bunu kulağına desem, ülkenin ama Turak'la desmenle şarkısını deniz sağ olasın. Kimge verir misin kulağına? Şöyle sorayım. Kimge verir misin? Assalamu alaikum warahmatullahi Onun karasının ayını memleket. Ayını diyoruz. Artık düzenler. Alsınlar Julduz Kırayelarımızın en ülken abısını, ikinci abısını, Kırayelarımızın gelini, Oğlay. Bizlerimizden Boğuz'da Kırayelarımız Julduz. Julduz'un sıkıntı kuraşı adı Judanay. Yeni adı Julduz'un abısının adı Nezek. Kulağıya, ikinci kulağıya adınız Kadira. İkinci kulağıya Julduz kulağılar. Adı Kılara. Kılaşa. Adınız Aydın. Karısını buldum. Hadi işte.
Koy. Kanıtlı olayım kadınlar. Afşin'in can qo'shnisi Xudorsha, Afshin, Hajar Afshin. Bu yerda Afshin Xudoyisarning ikkita qaynisi-singari Fatima, Yusufa. Xudoyisarning shifoxonasini Zulfiya. Bu yerda Xudoyisarning afsonining kelini Nargiza. Ve qaynisi Zulfiya. Eniştemizin şamaratlı öğrettik kendilerinin, açılarımızın, kardeşlerimizin tanısa kimi veririz? Öğretti. General doktor Ata Fatima. Ma qaysimiz Aliyaning yengagi kichkina qaysimiz o'ziga. Jayir xudolarimiz mavjisi. Ya, sen koyalım generalın diğerlerinde artık Güleyhan. Buna yolumuz gidelim. Ortağı rakım, kılasar arayın. Nağaşı yengiliki artık Asiba. Саламатсыздар ма көпшілік қауым. Бүгінгі той құттықтымыз. Ал сіздердің құдағиларыңыздың туған әпкесі есімім Роза болады. Роза ханым бұл, нағашы әпше. Айгүл, қарыбымыз жан досы жаңағы ағай. Айгүл келіп сол үйден кішкентай құдаларымыздың елі емоштың. Кішкене ел. Ел бұраттың келіншегі. Kevruza gelinimiz, arayınlar. Oğlum yaktansın, oğullar. Nağaşı jengil Gülhayat eken. Gelin, oslar elimizin adışı. Karanlık gele jatadı. Oğlar gelin, özler canı. Mikrofonla şamsızı koy. Osu yerde karan arasında da gele jatadı. Tanısa veremiz. Alıp cebişip oturumuzlar. Kudafalasa. Yaşlarımız bakıtlı olsun. Rahmet. Konsolmaya bundan kazandığı şartsız var. Köyümcüsülük, Kudalımışılık деген dostlar, men sizlerдің құдалықтарыңызды мәңгілік болсын деген кепті. Құдалық құтты болсын. Байқап отырсыздар, тегеуіңізді келін аласыздар. Үлкендеріңіз келмегенше ешкім басылы жоқ. Үлкендеріңіз аман болсын, сіздердің үлкендеріңіз аман болсын. Осы жас жұбайларға өрнек болған аналардың бірі бола берсін. Аман болыңыздар, құдалық құтты болсын. Üçüncü balasının üleni toyu. Yani iki yaz bakıtlı olsun. Koçlarına koşa kalsın. Ardayım takip olsun. Kız değil tas. Bayağı da tas diye koy. Tas atkan yerine düşüyor. Sonra düşüyor yerine kalem caysın diyor. Kalem cayıp şöyle balalı çakalı olsun. Öbürünün şöbürün olsun. Eline öyle kala olup geline bir olsun. Jas kendini bozuyorsun. Yani taslık koyuyorsun.
Başarmanın kulaklarımız manşetlik olsun. Kuda olsun. Keyinci yıllarda biz köylerinde ötürüsü ülkemde tasarımda oturuyor. Ağızdan baktım olsun. Vaqt yaşayken ulardan Rabbimizden sağlık. Vaqt dileğini beni aksanetini ederiz. Vaqt olsun. To'ylar qutlug' bo'lsin. Har doim yaxshi to'ylarga yashashlik, mujassamiz vaqt bo'lsin. To'ylar qutlug' bo'lsin. To'ylardan yaxshi vaqt bo'lsin. Amin. Yengillas vaqt bo'lsin. Az berganga az bersin, az berganga az bersin. Rahmat. Amin. Bugün buna baştan versin. Kısmeti Allah olsun. Dayanın bakayım dedim. Basmazsa ben buraya. Kudalardan bahsedeyim. Sana İlmir Şengimizin kolektiflerinin adına Aslanın zengin olsun. Sürden açıp, sürden koyacağız nasıl? Sizlerin yollarınızı beni versin, arkalarınızdan beni versin.
Allah'ın elinizde yönetimizden teşekkür edersin. Elden tuttum, ayağlarına doğru para şakalarımızda bazı boyunca Novumdan derslerimiz Kralatlı'yı dersler baktı, tahtı olsun, şubırlı olsun, imanlı olsun. Onların yaşlılarına sayımız yuvalar bölümcüleri. Allah'ın toylarını toyla olasın, toydan geride kalmasın. Allah dersler baktı olsun. Zeynep kısaltmasın, ömürlerini kısaltmasın. O yüzden kazanını kazanır. Allah'ın kazanını kazanır. Ancanlarını savursun, ömürlerini kazanmasın. Allah'ın rahatını koymasın. Yani iki ders baktığını biz özlük koymuşsun. Olsun, aklı olsun. Kaynana kaynanasına yanında kendim olsa şişe, paket şişe, kendim olsa biraz vakti olsun. Yani son şeyde şahsız edilmişsiniz. Gerçekten bravo, şalına versin. İyi şahs diyelim, iyi şahs var. Deyince, bugün toylarımız kutlu olsun. Osmanlı'nın kızılığına biriyle bugün bir yolculuğu gibi güzel asıp sürebilirsin. Böyle şükürle bulup ki güçlü olsaydı bir ister alıp varınızdan kullanmalısın. Hepsi diyorum. Tanışlarınıza mutlu sevmemize, sizlerin farklı kendiniz gibi olmasın, ekeceğiz vakti olsun, özlemlerimiz günü, afalasa yendiğinizde biz böyle tutmalarla bizge bir nasip kısan. Kulağına rahmet kulağlarınız için destek vakti olsun. Kudayı sizlerin köy kutlu olsun, zararcılarız. Sizlerge kelin kutlu olsun. Navımın sanışını kolayırsa, bizdeki monaslarında kese sevilir. Keyin kızında, esprilerinde başla dört gözümüzü beklerse, vakti olsun. Allah'ın dostlarımız efendim, kendiniz sağ olasın. Ne oldu? Oldu. Vakti koyup, başkalarına vakti koyup, kızım, dediğimiz vakti yesinizden kırsın, desene şifayetim bu. Sizlerin küçük taksit toylarında, taksit günlerinde kabaklarımız çiğilmesin. Çiğilgen düğünlerimiz şaşan şişirmesin. Taksitlerle gezdesin, tek güne taksitlerle oturayım oluyor. Rahmet. Kendiniz sağ olasın. Buna kudalıktың басында байқадыңыздар. Батамен бастан дәстүрлеріміз орындады. Жақсы ән сыйлады. Бірақ жақсы би болған жоқ. Сондықтан ана қызметте жеңгелер құдағиларды, құдашаларды мынау аяқ жасырып биге шақырайық. Той болсын, тойдың сәні би деген. Биле дейік, шебер ғана кетті.
gülüm dep qana, didarına qarayman, gülüm dep qana. Ah gülümgün, o'zingga ishondim, men birga g'ashiq bo'lib ular qazandim. Gülüm dep qana, didarına qarayman, gülüm dep qana. Seviman seni dara, o'zimga bilsem bo'laman. Seni shu tartib dinara, qiynama dinara. Seviman seni dara, o'zimga bilsem bo'laman. Seni shu tartib dinara, qiynama dinara.
Өз орындарымызға ие болайық, жайғасайық, қала берсе алдымызда тұрған екі жастың ата-аналарының тілегі бар. Содан соң қызмет ете келіп, дәстүрлерімізді дайындап тұрасыздар. Құйрық, бауыр, мұншаға, кәде дәстүрлерімізді дайындап тұрасыздар. Жайғасайық, жайғасыңыздар. Егер ағамен күйеуізді жеген қасını шақырайыншы, қызмет ете ағалар, қабатын айтыңыздар. Егер ағамен күйеуізді жеген қасына келсін. Шақырайық. Күйеуізді жеген. Келіп тасқа. Егер ағамды шақырайық. Міне, той иелері ортаға келді. Той иелері ортаға шақырып, құдалықтың басталғанына біраз болып, бұлай айтқан болса, кім шықты, кім шығайын деп атады, ешкімге қысылы жоқ. Той иелері ортаға шыққанмен ешкім байқаған жоқ. Өзімен өзі отыр. Той иелерін тоймастыр ма? Той құтты болсын деп бір шамалас олмайсыздар ма? Славия бүгін, Славия. Болмайды. Ал мен әнін жіберші, бізден жоқ. Қонақтармен келісіп алайыншы. Той иелерін көрме. Жіберші. Шамалақта. Мен бастайын. Басталымнан ашпайын. Егер дайындағама өлең шығарып бастайын. Анамыздың арқасы, мамамыздың арқасы, осы тойдың болуы жеңгеміздің арқасы. Әңгімені қояйын, мойнымызды бұлтайын. Екі жастың құрметіне бір қош емес болайық. Міне, осылай отырайық. Құдалыққа бүгін той, өзімізбен өзіміз болып қап кетпейік. Ортамызға той иелері шықты. Дегенмен бүгінгі шаңырағымызға жасордай ұлдарымыздың, жасордай күйеу балаларымыздың ата-аналары келіп отыр. Жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Сол жандарды жай әкелу жоқ. Ансамбльден бір жақсы музыка болады. Жай бармаймыз, билеп барып, билетіп алып келеміз. Мақұл ма? Жеңге, көке. Қазір сізден билеп барғаннан кезде кім қалай отыр, байқап барыңыздар. Кім шапалақ соғып, қолдап отырған болса, сіздер сол жандарды шақырады, дәл солай отырасыздар. Мақұл ма? Келсін ба? Денеріңіз сау болсын. Осы ортада құдағайдың қасында келген үлкен апаларыңыз болсын, қосып ертіп алып шықсақ болады. Жастайым болсын, құдағаймен құдағайды билетіп алып келейік. Шеріне келдік. Шалымен қожаметпен. Билет барамыз. Билетті жеңге. Құдағайын билет.
Cengiz Qudag'iylarni o'rtaga qo'yib, Quda men Qudani o'rtaga olay. Ko'ke, Cengiz Qudag'iyning qasdiga keldi. Bugun bular qo'naq bo'lib o'rtaga olay. Qudaga Cengiz qasdingizga chiqargan ulkan abalar bormi? Hech kim qolib ketdimi? Chaqiraylik. Agar chiroqmaydigan bo'lsa, qasdga borib olay tilayman. Erib chiqsangiz bo'ladi. Qani qo'ydirib, Qancha qarzim o'zi. Bo'ldimi? Qadar tugel bo'ldimi? Tugel bo'ldimi? Bizim şahmatımın geleni o Gülbar cengilerimiz var ekan, Madine cengilerimiz var ekan. Qatarda o'tiraylik, ulkanlarimiz. Bor rahmet. To'ylarimiz qutlug' bo'lsin. Ayollar qavmidan ruxsat bo'lsa, Prezident 7 yashar va'da turganda 7 yashar hamamiz va'da berdik deyib tursa, so'ndan eng oldimen er azamatdan vasiyat deb turib. Sizga ruxsat var? Dinlerimiz sog' bo'lsin. Ko'ge biz Qudasini hissiylarni qalbimiz so'ndan da bugun Shamroqqa eng alg'ashqi qadamlarni, xuddi qadamlarni kelib o'tirgan Raifik Qudadan boshlaydi. Xudo xolasa Raifik Quda kelishdi bizning maqomimizga xabarlashib, Quda suyunchimen ve bir emas qo'z debereni bo'ldik deb nasib etsin. Rahmet Quda, elimiz sog' bo'lsin. Elishimizning Shamroqning karoli. Bugun Prezident 7 odamning basin qo'sib to'y jasab olmaymiz, tursa, bugun sizlarga topqanin qasddan chiqqan shelikka to'g'ri o'tirib. Söz bayqab o'tirganlarimiz Eler agama, to'y qutlug' bo'lsin deb bir qo'sib qo'yay. Quda bir-birini o'xshaydi tursa, Quda bir-birini o'xshaydi. Qudani bir-birini o'xshaydi. Birovi tek, birovi o'ch o'tirganlar. Birinchisilar ham bir salom alaykum kelsin. Dinlerimiz sog' bo'lsin. Endi shundan kelgan Qudalardan boshlaydi. So'zim bizning avliyat vakillari tilagini olamiz. Qudalar to'y qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum. Xudolar aytayotgan ulkan to'y. Biz Xudoga o'tamiz, Xudoga o'tamiz. Nojaslarimiz orqasi ekan, sizlarda qiz bor ekan, bizda o'g'il bor ekan, o'zlarini orqasi. Allohim o'sha dastarimizga, o'sha dunyodagi eng yaxshi tilaklarni barini tilayman. Dastarimiz baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, o'zini shukrli bo'lsin. Allohim qo'sa qarisin. O'sha egizasini baxtlarini, egizasini Xudolar qo'sa qari, o'zlarini baxtini ko'rib yurishni Alloh nasib qilsin. Allohim hammalarimiz o'zidagi to'ylar jo'shqin bo'lsin. Dasturxonlarimiz Xudodan adaymiz me'jazlarga jaysin. Dastarimiz baxtli, taxtli bo'lsin, o'zlarini qizig'ini ko'rib yuraversin. O'sha ilingan g'ayinjanglar barlarimizga nasib qilsin. Niyatimiz aytgan bo'lsa, niyatlarimizga yetib yuraveringizlar. Dastarimiz baxtli bo'lsin. Nobiyligini eshitib bo'lsa, Xudoga sargaydigan besikli bo'lsin. O'zlarini qiziqlarini baxtli bizdan tilayversin, o'tiraversin. Xudolar 100 ming yillik bo'lsin-da, yo 100 yillik bo'lsin. O'zlaringizdan qo'saqamizlar, hali jas qulaqlari kelin Xudoga o'zlaringizdan jas ekasizlar. Allohim bizdan keyingi bolalarimizga o'shanday yaxshi nasib qilsin. Alloh hammalarimizga o'shanday yaxshi to'y ko'rgizsin, o'shanday to'ylar barlarimizga jo'shqin bo'lsin. Dastar baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Men qutlarimiz qutlug' bo'lsin. Bizlarga kelin qutlug' bo'lsin, sizlarga kuyov qutlug' bo'lsin. O'sa yakshas baxtli bo'lsin. Men tezlikka terlashi deymiz. O'sha
gelinin kardeşiniz. Baktı olsun diyeceğiz. Ko'pchilikning so'zini qo'shib jasoratdan to'ylarimiz qutlu bo'lsin, jastlar arxamizdan yuraversin, o'sday yaxshi tursin deb kezdesib, har doim o'sday sizlarni yo'qotmay, sizlarga kuyov qutlu bo'lsin, bizga kelin qutlu bo'lsin, o'sday yaxshi tursin deb kezdesib, barchasiga baxt tilayman. Assalomu alaykum, uzoq gapirmaydigan Xudoyim katta. Bugun yaxshi bolaning kelin-kelinlarni vaqt o'ynashga o'tirgan ekanmiz. Yekkacha baxtli bo'lsin. Ikki tomonning ota-onasi bolalarning rahmatini ko'rsin. Ikko'lada hozir o'tirib bo'lsin. Bulardan altın otolarning ishinde o'shaqqi bolalar bo'lsin, o'shaqqi qizlar bo'lsin, o'ynab o'ssin, har doim yaxshilik tegizsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ayak kelin, kelar bog'am ko'rishga munosabatlar Allohga qizlarning qo'llarini bo'lsin. Yerimizdan kelganimiz o'zi baxtli bo'lib, barhamchilikda baxtli edenlik jaslarni biri bo'lsin. O'zi bo'lsin so'ydi. Yo'li aşık adayimiz şart bo'lsin. Ulardan da olsa, yaxshi bo'lmaslar, qarapayim, ko'p bolali bo'lmaslar, yaxshi yerga insonga qisqasizlik bo'lsin, bo'lsin. Mana kelin hayot bo'lsin sizlarga, kuyovning hayoti bizga bo'lib, buni yetkas baxtli bo'lib Xudo qalasa, Xudoimiz ming yillik kuyovimizga jushli kuyov bo'lsin. Xudoylar turmush amalimiz qutlu bo'lsin. Agar mening to'yim qutlu bo'lsin, o'zlarim qizimim bas bo'lib, kuyov qutlu bo'lsin, Xudo qutlu bo'lsin. Xudo xohlay, sizga kuyov qutlu bo'lsin, bizga kuyov qutlu bo'lsin. Agar bolam mening tug'ishim, rahmatli to'yim, Xudo xohlasa, ayni to'ylarning oldidan qaram qizlar va bolalar o'zida yaxshi yerdan atamsin, yaxshi qaynota bo'lib, to'yso'rab yetkizsin, berus kelinmay bo'lsa qarindan, Allah elmiramizning bargan yerga suvday batib, suvday sinib, pastday batib ketsin. Xudo xohlasa, shunday xona 5 to'yma borib, barimizga nasib etsin. Qo'shnilarimizdan o'sday barchalarga jo'sh bo'lsin. Eşler, köyde, Deni sağ olsun, aman olsun, yaşasına körpe tek casılık değil. Baklı olsun, kulağında kutlu olsun, kıvrışlarına kutlu olsun. Deniz kol salmakçı yedi konaklarımız, kol salmakçı yedi. Nasıl şaşırtık bir bağlı, sonra ele yok var. Sonra da çarşı vakti olsun, özümüz kol salmaya Deniz sağ olsun. Endi Xudo tilak aytdi. Analarimiz o'lganlarimiz tilak aytdi. Endigi kezdagi tilagimiz eng hurmatli odamlarga, eng izzatli odamlarga, eng abasli odamlarga. Endi Xudoga tilak aytaylik deb odam. O sevgi tinish, alam tinish qol, abada ruxsat bo'lsa yegin aldiroq chiqaraychi. Aldiroq kengizach yegana. Jangan birevi ten, birevi qochib. Bir-birimizni sevdik bo'lsa, deni sağ olsun. Eng alg'ashqi tilakni biz Xudodan boshlaymiz. Qiz berib o'tiribmiz bu. Qonog'ini siylaydi xalqimiz, so'ndiqdan eng alg'ashqi tilak shu biz Xudoga kelib qutlu bo'lsin degan bir narsa.
тәрбиелеп өсірген. Білгенді үйреткен, білмеген істерді үйретесіздер енді. Той құтты болсын деп. Той құтты болсын деп. Той құтты болсын деп. Фируза ханымға бір қосып қояйық. Алтын көпір, құтты болсын. Төс қарсы қойыңыздар.
Öyle tumanı gizli. Sağ olsun. Altın masarına zaman olsun. Yine şimdi kısmeti şengeler. Kökemmet şengenin altından belirlenen kitleri var. Sol kitleri tavsır kıslayıp şengeler. Abısınlar olma, arşıklar olma. Kitleri tavsayıp. En aldımen kudadan bastayıp. O kudadan bastayıp. Hayır. Koy, öyle sesliğini koy. Filmimizde Kudagay'ın altın takmapta deneyizdir. Altınımız var, bırak bunu keşke bunu toylastırımızga, dumanlı geçimizga sanalı vaxtlar kaldı. Köpçülükten gözünce taqatın bolamız. Tağın oğlu öse kıtlasamanızlar. Altın takladı. Bakıma altınımız var, toylarımız kutlu olsun. Endi şimdi esterik olup kalsın, bugün İbo Sinemanın muhtar operator jigitlerimiz. Keşke derslerine bir repetitsiya olsun, ata-analarımız жалp oradan bir bilgi şakayın. Ata-analar bilmesin. Kudagılarının tağının kitleri var eken. Denedim kitlerimiz var eken. Kep kamayın, apalar. Kudagı kep kamasın, Kuday kep kamasın. Және мырзалар, тойға қош келдіңіздер ағайын. Көргеніміз, көріскеніміз енді бұйрық емес өтініш, барлықтарыңыз өздеріңізге арналған жылы орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Арнайы құлшыға сиырның көптен күткен той дәстүріне, Әлия анашымның немере тойына, Ильяр ағамыз бен Фируза ханымның шаңырағына шын жүректен қош келдіңіздер ағайын. Той деп келген адамдарыңызға Аллахымыз жаусын, барлықтарыңызға осындай тойлар жұғысы болсын деп тілейміз. Дегенмен әлі шағырылған қонақтар тізгіндеріңіз толған жоқ. Тізгін толғанға дейін бүгінгі тойымызға өз уақытында келіп жайғасқан қонақтарымыздың құрметіне бүгін тойда сіздер үшін қызмет атқаратын сонау жоғары Шыршық ауданы Жұмабазар елді мекенінен келіп отырған Әділ шоу ансамблі
тойымыздың кешіміздің алғашқы әндерін сіздер үшін ұсынайық ағайын. Тойда емес, концертте отырғандай отырыңыздар. Қабақты ашып, жадырап, жайнап, күліп отырсаңыздар болады ағайын. Тойларымыз құтты болсын, жастар мәңгілікке бақытты болсын, астарыңыз дәмді болсын, әдемі ән тыңдап, ләззат алыңыздар. Қош келдіңіздер ағайын. Ең алғашқы әсеме өндеріміз сізге қатайын. Сағынып келген қонақтар, қош келдіңіздер. Кездескенде ақ жүзіңе шағылған, күн нұрына қайран қалып кетіп ем. Сезімімді күмән санап жанылған, батылым жоқ болғанына өкінем. Күнге барып, күнге айтып, күнге барып өкінем. Күнге барып, күнге айтып, күнге барып, күнге айтып, күнге барып өкінем. Күнге барып, күнге айтып, күнге барып, күнге айтып, күнге барып Жүрсекенде көз елінде амансың. Ай, бар тілегім жаз гүліндей жүріп жайнап, кездесейік жалынытып жанартау. Жалындаған жыр жалынып, жаңа білерсің, сарғайғанда бір келерсің алатаудың бауырына. Сағынғанда бір Sağında vergilesin, sarmayğanda vergilesin, Ağardağın bağlarına. Künge varır öğrenim. Sağında vergilesin, sarmayğanda vergilesin, Ağardağın bağlarına. Екі жас мәңгілікке бақытты болсын. Yüzler içreden hay, yüzler içreden hay, azizim sen benim azizim. Yüzler içreden hay, yüzler içreden hay, azizim sen benim azizim. Әдемі рахмет, астарыңыз дәмді болсын, тойға тағы қош келдіңіздер.
Енді тағы қызметте ағалар жеңгелер әрекеттес болыңыздар. Найман еліне келген құдалар үшін, құдағилар үшін қазақ елі әлемі салт дәстүріне бай ел демекші үйден құр шықпа дегені бар екен, иә? Әлемі көрпелеріміз Найман еліне келген жаңа жұрттар сіздер үшін қабыл алыңыздар. Бүгінгі той келері Әлия анашының атынан, Ильяр ағамыз бен Феруза ханымның атынан құда-бағилар сіздер үшін қабыл алыңыздар. Тойларымыз құтты болсын. Рахмет. Жастар дайын болуына дейін тағы да кезектеген жолдап боламыз. Сол қанаттағы 3-ші столға рахмет. О, тойдың бірінші призін осы әпкелерге беремін айымда. Сол қанат 3-ші стол. Рахмет сіздерге. Қосылып отырғандарға тойларымыз құтты болсын. Тойдың бірінші призін сіздерге беремін. Тойға қош келдіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Тағы да сахна төрінде сіздер үшін әнді шоу ансамблі. Қабыл алыңыздар. Жұмсақ жүрегім
2 жас